Mtshalo wena ngodo mfowethu. Hayi ngiyabonga mfowethu. Ukubona kwi-photo mfowethu ngiyabonga. Ngiyabonga mfowethu ngiyabonga. Mfowethu ngiyabonga. Amathuba nje ngiyazi ukuthi abuye akushabalalele mfowethu ungatholi. Ngiyabonga mfowethu in deep of my Khuzani King Dlamlenze Mpongose uthi sicela ukunethulela o-MC bethu esizobe sinabo eCarnival sithi ngomgqibelo nize ningalenzi iphuthe kuyobe konakele amathikithi aphelile njengoba niyibona-ke ilist iyo le eyabo OMC asebeqashiwe ngokusemthethweni sibala banoZimdola nabanye esizobabhekisisa kahle ukuthi aboba sabasanibekele into Fast TV le lapha ke sibheka ukuthi OMC abazobe bekhona lapha yana-ke kwi-event yase-Carnival City Blue Nation Festival nge-2 May 2026 kade yamenyezelwa lapho ngabo-2 early bani February noma late January into ethi ayicishe-ke ibe kanjani ngicela uba more than 10 laba bantu lapha abakhona lapha sizoqala ngobani uBrighton Shandu ubani futhi omunye Kiss Before Biyela uBravo B odume kwi-Big Brother last season kube uSlow Tshali umtshalo ngenamonto uZulu Snack MC maphathifika uMashudula kube uMC Mhlezehleka kube uZimdola intombi yesibono zemephi Biyela sokuzokhuzini FM mina kokhuba ihost le Blue Nation ngelele ngijabule khuba ukuthi ubafake abantu abakanje ubaphe iopportunity bezibonalisa emphakathini ukuthi yini abangayenza sibonga kakhulu lapho usebenzile qhawe kwangijabulisa lokho na last year phinde kubobane ubingelela Mpanza usebenza lapha ekhozini FM intokazi lapho waceza le kube umsakazo ongadumile waqala lapha yana kukhuzana imnika opportunity makuzoba nephucuzeko interview abantu ngiyakhumbula ke esedlamlenze TV kube ubani ke uSlender bamazi kakhulu lapha na kwezwa ka Blue Nation right uthi ke sibheke lapha into ikhamba kanjani siyakhumbula ke la amaxoki akhona ke la kule post siyakhumbula ukuthi yena kwasuka nje umsindo nje esididini angazi noma kwakumaketha umsebenzi yini lapha na kwa emdletsheni kwakumaketha wona umsebenzi of-MC angazi ke noma ke igcokama lamnika uSlow umfaka Mtshalo umsebenzi loyo ukuthi abo-MC waya kusikhinkile asikho ke lapho mina ngiyathanda khuza indlela yona uNkulunkulu akubusisa mfowethu uqhubeke nje ube njalo inhliziyo yakho inhle kakhulu uyakwazi ukuphilisana nabantu and you understand i-business ukuthi what is business is all about what and what is needed in order to make a business to become successful lokho ngiyakuthanda kakhulu awufani nabaningi and okwenzayo ukwenzela ukukhulisa umsebenzi wakho ukukhulisa ilegacy ukukhulisa into yezingane zakho zazi nazo ukuthi ubaba wayenza kanje ukuze abe lento ayiyona in order to succeed uyadinga vele ukuthi ubeke ama differences aside so that ibusiness izophumelela umtshali umfaka kahle ukhuzani bayazi abantu simbiza kahle kodwa ke umtshali engiyangene idlule wageja futhi lokho yageja kwakhe kwa personal naye into efike ngicake ngokhuzani I don't know whether it's me or what kunalento abantu uma benenkinga ethize especially thinta abalandeli or ukhuzani abantu kum-attack ukhuzani personal bem-attack ngalendlela ebuhlungu abangayenzi kwabanye abantu they don't do this to other people it's only ukhuzani I don't know nomkhuzani onebhadi or kwenzakalani but umuntu unokukhuluma kabuhlungu when it comes to ukhuzani abantu bafila ngathi bami ukhuzani owa something yabakoleta kumele bethule something angazi yakho babuhlungu lensizwe ngiyakhumbula nami ngenza ama-video nje ngicabanga last year if I'm not mistaken ngawenza ama-video kwaba khona-ke abamfonelayo ke bemthinta-ke eceleni ngalendlela abamthinta ngayo wakhuluma kabuhlungu into akuna 10 million naxakwa iParis ayikho ingoma engenelayo kubantu umtshalo ongenamonto wakhuluma kabuhlungu bafethu ebhekise kubalandeli bakhuzani nokho abalandeli bayabaxabanisa abaculi bayabaxabanisa abantu nabalandeli ngempela basuthi uyanakusisa lezi zinto ezikhuluma emasayidini idatha seku-right enixolelene umuntu i-motivation iyayibenza sakhulumela izinto lezo kwakuyini angithi manje useqashwa uyikhuzana uzomholela imali enkulu usebenefita ngomcimbi ozothenga amathikithi abalandeli abathanda ukhuzana abantu abathanda umsebenzi kakhuzana bona baye bathuka ukuthi nje abantu abazi umhlaba mncane
impilo incane kanjani. Na ngoba ngikhuluma khona into engiyohlala nabo ngithi awuhuwe lo nabo bethi awuhuwe lo uyabo kunjalo nje kusempilweni. Kodwa nje I don't like this thing ukuthi every time makunento ethize ebhekene noKhuzani uMtabanga kuyiwe endabeni zomamiliyoni zonke into abahlala beyibala lezi ingoma yena yini bathi nithi isijingi into eyicishe efana leyo nje igeke maningi nje amagama kunento abacanda abalande baKhuzani iyabahlukumeza mhlambini amasuku beyisho into uKhuzani achieve for over 13 years engekho engena competition uKhuzani uyabona. Size nje kwafika nje lo Presley hayi sabathola amandla lokwedelela okusho ukuthi ngibona ukuthi noKhuzani bamthanda nendlela bamthandela ukumuze bamthanda ukuthi abenefit. So ke ngifila ukuthi omtshali abanye babantu ababa kanjalo ngiyazi kuzona umuntu othena hayi seyadlula sekwakhulunywa kwasha kwacima kunabantu ababona ngathi kumele kube yibona abakhulumayo or eyalungiswa yibo le ndaba abazobona ukuthi hayi usuyivuselani le ndaba le. Ngimdala mangengaka ikhanda yami liyasebenza ngikhulumile esemqondweni nobalandeli because kunabalandeli abasabayo ukuvela obala bekhulume izinto abajabulanga ngale nto le. Nami ngomunye othi mayiveza uyayiveza ngakhona azange ngijabule kakhulu akalwanga ngento ezithize eziseceleni yabona ubona ngezinto ezithize ezihlekisayo kwakuyo understandeka uyabo kodwa waba personal kakhulu okusho ukuthi wayifighter yena uKhuzani uqobo lakhe. Siyanibongela ke Khuzani Mfowamposi ngokuba lezi inhliziyo ende inhliziyo ivulekile vele kodwa phela nifuna ukusebenza nabo abantu nisebenzisane ukuze niphambili kodwa wabheda asazi noma icala selibolile yini kodwa ke siyambongela ke either way ukuthi bemqashile kodwa nje uma omtshalo manyana ongenamonto is not to make sure indlela behave ngayo lapha nekoKhuzani and abantu abafuni kuba mistakes wabo izinto abazenzayo because they know ukuthi uKhuzani uyaxolela kakhulu akanayo inhliziyo le. Asazi ukuthi abanye abantu kuba ubanjalo noKhuzani kodwa ngoba ubeka ibusiness phambili ubeka ama personal feelings aside siyakubongela lokho kodwa ke lilanga labalandeli bakaKhuzani bayivuka nje bomvu and kuba ngathi bayahlanya bosona lo langa lelo ngoba lokhu ba maintain hayi sebexoxile hayi sekunjani nakho kuyiqiniso ukuthi izinto nje ziyanyanyisa ngempela ziyadina and abakwazi abanye ukuphuma obala bekhuluma into thina esibona izinto sikwazi ukwenza ama video we will tell you the truth angeke sikufihlele lokho. Abanye abantu noma mtshali kwakuveza kodwa basanyenye bayoxolela ngabacula ngayo bajabule futhi ukubona ukuthi uyawenza umsebenzi kodwa abanye basanyenye inhliziyo zaphuka kakhulu. Other than that sibabonga kakhulu ke bonke abakhona ke la kuyi post kaKhuzani isodibana ke ngazo ke i2 zeka May 2026 yoba komgqibelo lapha neCarnival City ngabo 5 kumele besenilungile ngaphandle 4 kuya ku5 kumele senilungile ngoba ke kungena ngeorder ke lapha ngena nje kuphithizela and ke yoba kumnandi kudelile kukhona ke bonke abaculi ababe khona nisahle isodibana kuzayo.